guverinoma yo kwihutisha iterambere rirambye NST2 itangirana n'uyu mwaka wa 2024 ikazageza muri 2029. Ni gahunda yubakiye ku nkingi eshatu nk'uko bisanzwe hari z'ubukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere. Guverinoma y'u Rwanda itangaza ko muri iyi myaka 5 iri imbere u Rwanda ruzaba rufite ubukungu butajegajega bwihanganira imihindagurikire y'ubukungu bw'isi. Minisitiri w'Intebe akagira ati muri gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere rirambye NST2 guverinoma yiyemeje ko ubukungu bw'u Rwanda buzajya buzamuka nibura ku kigereranyo cy'9.3% buri mwaka. Dr Ngirente yagaragaje ko kugira ngo ubukungu bwiyongere hazashyirwamo imbaraga nibura ubuhinzi bukajya bwiyongera ku gipimo cya 6% buri mwaka, umusaruro w'inganda ukiyongeraho 10%, urwego rwa serivisi narwo rwiyongereho 10% buri mwaka. Ikindi kandi ngo hazabaho guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda made in Rwanda bikazongera ibyoherezwa mu mahanga ku kigero cya 13% buri mwaka. Xavier. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente ati nongere kwibutsa ko made in Rwanda hatari ugukora imyenda gusa ahubwo ko hari n'ibindi twakora tukabibyaza umusaruro. Muri iyi gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 kandi harimo kwishoramari ry'abikorera riziyongera rikagera kuri miliyari 4 na miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika rivuye kuri miliyari 2 na miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika muri uyu mwaka wa 2024, bisobanuye inyongera ya 21.5%. Xavier. Minisitiri w'Intebe yavuze ko ikigero cy'ubwizigame bw'umusaruro mbumbe w'igihugu kizikuba nibura kabiri kive kuri 12.4% maze kigere kuri 25%. Ati Jean Daniel ati ibi byose bijyana no gukomeza ingamba zitandukanye no gukomeza ubudahangarwa bw'ubukungu mu gihugu cyacu. Yavuze kandi ko mu myaka 5 iri imbere hazashyirwa imbaraga mu gukumira ibihungabanya ubukungu bw'u Rwanda. Nabwo ati twamaze kubona ko iyo dushyize hamwe nk'abanyarwanda tugakurikiza umurongo Perezida wa Repubulika yaduhaye nta kabuza ibyo dushaka tubigeraho. Reka twerekeze amaso mu gitangazamakuru y'Igihe ku nkuru naho bagira bati Perezida Kagame yagaragaje umusaruro w'icyemezo cy'u Rwanda cyo guca amasashi. Umukuru w'igihugu ibi yabigarutseho kuwa mbere w'iki cyumweru ubwo yatangizaga inama ya 24 y'abacamanza bo mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth. Yagaragaje ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94 kimwe mu byo u Rwanda rwashyizemo imbaraga ari ukuvugurura urwego rw'ubutabera, by'umwihariko hashyirwaho amategeko agamije kurengera ibidukikije. Yavuze ko ingingo yo kurengera ibidukikije ari ingenzi cyane kubera ko ingaruka zo kubyangiza zikomeza kwigaragaza kandi zikagera kuri buri wese mu batuye iyi si. Ati ubutabera bugamije kurengera ibidukikije hari nayo nsanganyamatsiko y'inama y'ingenzi buzaba imbere mu ntego kuri Commonwealth. Mu myaka 2 ishize ubwo u Rwanda rwagiraga amahirwe yo kwakira CHOGM, ikibazo cyihutirwa cy'imihindagurikire y'ibihe cyari imbere kuri gahunda. Kuri uyu munsi imyuka ihumanya ikirere ikomeje kugira ingaruka kuri Afurika n'ibihugu by'ibirwa bito biri mu nzira y'amajyambere. Yakomeje avuga ko gushyira mu bikorwa amategeko agamije kurengera ibidukikije aribyo bizatuma isi igira ahazaza harambye. Ati hirya no hino ku isi ubushyuhe buri kwiyongera ku kigero kitigeze kibaho, ubwiza bw'umwuka duhumeka burarushaho kugabanuka, ari nako natwe bidushyira mu kaga. Gushyira mu bikorwa amategeko arengera ibidukikije ni ingenzi niba dushaka kubaka ahazaza hafite isuku kandi harambye. Perezida Kagame yagaragaje ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi kimwe mu by'u Rwanda rwashyizemo imbaraga ari ukuvugurura urwego rw'ubutabera, by'umwihariko hashyirwaho amategeko agamije kurengera ibidukikije. Xavier maze agira ati mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi twatangiye urugendo rwo kuvugurura urwego rw'ubutabera. Yari amahitamo yacu yaturutse ku byo twemera by'uko amategeko ari ingenzi mu kubaka amahoro, umutekano n'iterambere. Rimwe mu mategeko u Rwanda rwashyizeho ni uguca amasashi. Umusaruro wabyo ni ntagereranwa hejuru y'isuku mu mihanda yacu no mu ngo zacu. Ibi byadufashije gucunga umutungo wacu tutishingikirije cyane abo hanze. Yavuze ko hamwe n'abacamanza bigenga kandi bafite uburambe hari byinshi byakorwa mu kurinda ibidukikije no gutanga ubutabera bwo kubirengera aho bikenewe. Yakomeje avuga yuko ikindi u Rwanda rwashyizemo imbaraga ari ukubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima bituye muri pariki zitandukanye. Iyi nkuru Xavier ikanzura yibutsa ko u Rwanda rwiyemeje guhagarika ikoreshwa ry'amashashi ndetse no kuyinjiza mu gihugu mu mwaka wa 2005 mbere yuko muri 2008 hashyirwaho itegeko rikumira ikoreshwa n'iyinjizwa mu gihugu ryayo mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Reka kandi ibyo nabyo tubiveho ubwo duhindura ingingo. Mu kwezi gutaha kwa 10 umunyakameruni Charles Onana unafite ubundi bwene gihugu bw'Ubufaransa azagezwa imbere y'ubutabera bw'Ubufaransa ku cyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda regwa. Xavier
iyi ni inkuru yasohotse mu binyamakuru n'ibitangazamakuru byiganjemo ibyo mu Bufaransa nka Le Monde, Finance CD, Akadomo.com, Libération n'ibindi, aho ivuga ko uru rubanza ruregwamo Charles Onana ruzatangira tariki 7 rugeze tariki 11 z'ukwezi gutaha kwa 10. Ni nyuma y'ikirego cyatanzwe n'imiryango inyuranye iharanira uburenganzira bwa muntu yagishyikirije ubutabera bwo mu Bufaransa irimo LDH, FIDH ndetse na Association Survie France. Indi miryango yabashyigikiye muri icyo kirego kandi irimo Ligue Internationale contre le racisme et l'antisémitisme, RICRA mu mpine, ihuriro ry'imiryango iharanira ko abagize uruhare muri jenoside bihishe mu Bufaransa bagezwe imbere y'ubutabera CPCR, umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi Hibuka France ndetse n'umuryango w'abanyarwanda ba mu Bufaransa. Mu kirego cyabo bagashinja Charles Onana ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Iki cyaha aregwa gishingiye ku byanditse mu gitabo cye cyasohotse mu kwezi kwa 10 muri 2019. Ni igitabo gifite umutwe ugira uti Rwanda la vérité sur l'opération turquoise, bisobanuye tugenekeje mu Kinyarwanda ngo ukuri kuri operation turquoise mu Rwanda. Ku rupapuro rw'198 rw'iki gitabo cye, Onana avuga ko inyandiko ivuga ko ubutegetsi bw'abahutu mu Rwanda bwateguye bukanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ari ikinyoma n'ubutekamutwe bukomeye bwo mu kinyejana cya 20, no kuvuga mu kinyejana giheruka. Uyu Charles Onana yongera gushimangira iyo mvugo ye no ku rupapuro rwa 34 muri icyo gitabo yanditse, aho agira ati kijondane. Agira ati intambara n'ubwicanyi byabaye mu Rwanda ntaho bihuriye na jenoside yakorewe abayahudi. Uyu mugabo akemeza yuko nta jenoside yakorewe abatutsi yabayeho mu Rwanda kandi ko kuvuga ko FPR inkotanyi yahagaritse jenoside yakorewe abatutsi wari ubutekamutwe no kugoreka amateka. Muri icyo gitabo gihakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hanakubiyemo ubuhamya Charles Onana avuga ko yahawe n'abahoze mu gisirikare cy'u Rwanda ex-FAR barimo Anatole Nsengiyumva wahamijwe n'urugero rw'ubujurire mu rukiko rwa Arusha TPR ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ndetse na André Ntagerura wari minisitiri muri guverinoma y'abatabazi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Uretse ibyanditse mu gitabo cye kandi mu kwezi kwa 10 muri 2019 icyo gitabo cye kijya habona, uyu mugabo Charles Onana ubwo yari mu kiganiro Tout le monde cya televiziyo yitwa LCI y'ikigo TF1 yabisubiyemo mu magambo ye ko nta jenoside yabayeho yakorewe abatutsi mu Rwanda, yongeraho ko nta n'indi jenoside yabayeho kuva mu 1900 kugeza mu 1994. Ni ikiganiro cyari kiyobowe n'umunyamakuru witwa Vincent Hervouet wamubazaga kuri icyo gitabo cyanditse kuri Operation Turquoise. Icyo gihe umuryango w'abanyarwanda ba mu Bufaransa wavuze ko batakomeza kwihanganira ayo magambo, bahita banatangira gutegura ikirego bagejeje ku bushinjacyaha bw'Ubufaransa muri uwo mwaka wa 2019. Ivyo nabyo kandi reka tubiveho twerekeze mu mvaho nshya bagira batiki. Bati Perezida Kagame yagaragaje icyarinda Afurika umwiryane mu kugabana imyanya ihoraho mu kanama karoni gashinzwe umutekano ku isi. Iyi nkuru yagarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye vyaha mu Rwanda birimo imvaho nshya The New Times, Igihe n'ibindi by'ahandi nka African News, igakomeza ivuga yuko Perezida Paul Kagame yagaragaje ko mu gihe Afurika yahabwa imyanya ibiri ihoraho mu kanama karoni gashinzwe umutekano ku isi, umwe ukwiye guhabwa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, undi bihugu byo kuri uyu mugabane bikajya biwusimbura naho Jean Daniel. Ni nyuma y'uko ejo bundi kuwa 4 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko zishyigikiye icyifuzo cy'ibihugu bya Afurika cyo guhabwa imyanya ihoraho muri aka kanama karoni gashinzwe umutekano ku isi Xavera. Umunyakenya uyobora ikigo cy'abanyamerika gishinzwe ubufatanye mpuzamahanga CIC, Ambasaderi Martin Kimani yagaragaje ko Afurika ikwiye kwitondera icyemezo cy'ibihugu bitanu bifite imyanya ihoraho muri aka kanama karoni gashinzwe umutekano ku isi cyuko yahabwa imyanya ibiri. Uyu mudiplomate yasobanuye ko hadakozwe impinduka mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, guha ibihugu bibiri bya Afurika imyanya ihoraho bishobora kuba intandaro yo gucikamo ibice kuri uyu mugabane wa Afurika. Akaba yaragize ati hatabayeho amavugurura aboneye muri Afurika yunze ubumwe, icyemezo cya Amerika cyakwakirwa umuryango ugahinduka itsinda ry'ibihugu bibiri n'ibindi bihugu bigatera ugucikamo ibice bikanacagagura intego iduhuza. Uyu mudiplomate kandi yagaragaje ko guha Afurika iyi myanya bikwiye kujyana n'icyerekezo cyo kwishyira hamwe ibihugu bya Afurika bimaranye igihe, ubwigenge bw'uyu mugabane nabwo bugakomeza gusigasirwa. Akanabona kandi ko ngo mu gihe ibihugu bya Afurika byabona imyanya ihoraho ngo bishobora kudakorera mu nyungu rusange z'umugabane wa Afurika, kandi ko mu gihe byaba bitoranywa ngo hari impungenge z'uko ibihugu byacikamo ibice bikaba ngombwa ko ibihugu bikomeye ku isi byinjira muri iki kibazo. Mu gusubiza uyu munyakenya Kimani, Perezida Paul Kagame yamubwiye ko nta gihugu cya
Afurika gikwiye kuzagira umwanya uhoraho mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi, ko ahubwo igikwiye ari uko byazajya biwusaranganya. Yagize ati umwanya umwe uhoraho ukwiye kuba wa Komisiyo y'Afurika yunze ubumwe, undi ukajya uhabwa igihugu cya Afurika mu buryo bwo gusimburana, ntabwo ukwiye guhabwa igihugu kimwe burundu. Martin Kimani wibazaga uburyo igihugu kimwe cyavuganira inyungu z'ibindi bihugu birenga 50 bya Afurika mu gihe aricyo cyaba gihawe ubudahangarwa. Igisobanuro cya Perezida Kagame cyaramunyuze, aboneraho kumushimira gutanga ishusho y'intego nyamukuru yo kwigira kwa Afurika. Reka iby'iyi myanya ihoraho n'idahoraho mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi tuze kubigarukaho, ahubwo dukomereze mu gitangazamakuru Kigali Today mu nkuru ivuga ko miliyoni 143 z'amafaranga y'u Rwanda arizo zimaze gukusanywa muri gahunda ya Dusangire Lunch. Ni gahunda ya Minisiteri y'Uburezi, aho iyi minisiteri inavuga ko hari icyizere cyo kugera ku ntego ziyemejwe ishingiye ku bakomeje gutanga umusanzu wo kugaburira abana ku ishuri muri iyo gahunda nyine ya Dusangire Lunch. Iyi minisiteri ikagaragaza ko ubukangurambaga bwiswe Dusangire Lunch bumaze gukusanya arenga miliyoni 143 z'amafaranga y'u Rwanda muri miliyoni zirenga 315 z'amafaranga y'u Rwanda iyi minisiteri yemerewe. Ni gahunda kandi ngo izakomeza mu gihe cyose abana bari ku ishuri, kandi kubaheraho ifunguro nabyo bikaba bikeneye guhabwa imbaraga. Minisiteri y'Uburezi ikagira iti icyizere cyo kubona umusanzu kiva ku bushake bw'abanyarwanda bashyigikiye iyi gahunda kandi bifuje kugira uruhare mu kuyiteza imbere. Ibi birareba buri wese ubyifuza, umuntu ku giti cye, ibigo, sosiyete sivile n'amatsinda y'abantu. Leta y'u Rwanda yemeye kwishyura 90% y'ifunguro ryo ku manywa lunch abana biga barenga miliyoni 3,900,000 gutanga nibura amafaranga 1,000 ku gihembwe kuri buri mwana. Iyi gahunda ariko Minisiteri y'Uburezi ikaba yarifuje ko n'undi wese ushyigikiye uburezi mu Rwanda yatanga umusanzu abonye uko wabungana kose. Ushaka gutanga uyu musanzu we yandika ijambo lunch kuri 5000 cyangwa se agakoresha mobile money akanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 10 akanyenyeri 3 agashyiraho urwego agakurikiza amabwiriza. Kuva aho iyi gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ku manywa hitangiriye muri 2021, Minisiteri y'Uburezi ivuga yuko ikigero cy'abana batishuri kimaze kugabanukaho 4%. Jean Daniel Aksavera, iyi Minisiteri y'Uburezi kandi kuva muri iki cyumweru ifite Minisitiri mushya Nsengimana Joseph washyizweho n'umukuru w'igihugu ku mugoroba ku wa gatatu w'iki cyumweru, ndetse izi nshingano nshya yazirahiriye imbere y'umukuru w'igihugu ejo hashize ku wa gatanu. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byaha mu Rwanda birimo Tarifa Rwanda, Imvaho Nshya, The New Times n'ibindi byanditse ko Perezida Paul Kagame yamwijeje ubufatanye mu guteza imbere uburezi bw'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yavuze ko uburezi bw'u Rwanda bumaze gutera intambwe ariko ko butaragera hashimishije. Xavera maze agira ati uburezi bwacu bumaze gutera intambwe ariko ntabwo bwari bwagera aho twifuza cyangwa se hashimishije bitewe n'ibyo tubona hirya no hino. Inshingano rero Nsengimana amaze kurahirira, nagira ngo mumenyeshe ko atari inshingano zizakureba wenyine, ni inshingano itureba twese nk'igihugu n'abandi bayobozi. Tugomba gufatanya kugira ngo uburezi bwacu bushingirwaho na byinshi bukomeze gutera imbere. Aho tugeze ni heza, ntabwo twasubira inyuma, ahubwo duhera aho ngaho bimeze neza tukifuza ko byatera imbere kurushaho. Joseph Nsengimana wagizwe Minisitiri w'Uburezi yarasanzwe ari umuyobozi w'ikigo cya Mastercard Foundation gishinzwe guteza imbere uburezi kuri bose binyuze mu ikoranabuhanga. Yasimbuye Gaspard Twagirayezu wagizwe umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe isanzure. Turacyabasomera ibyasohotse mu nyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye. Reka twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda. Mu gihe tariki ya 10 Nzeri wari umunsi mpuzamahanga wo gukumira ibyo kwiyambura ubuzima ari byo kwiyahura, igihugu cya Lesotho kizengurutswe impande zose na Afurika y'Epfo cyashyizwe ku mwanya wa mbere ku isi mu kugira umubare uri hejuru cyane mu bijyanye no kwiyahura. Aksavera, iyi ni inkuru yo muri News 24, BBC News Africa na Telegraph itangira yibutsa ko Lesotho ari igihugu gito gifite ubuso bwa kilometero kari 2,030 n'abaturage basaga miliyoni 2. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikavuga ko abantu 87.5 ku baturage 100,000 bishyikiriza urupfu buri mwaka aho muri Lesotho. Mbese biyihutishiriza ubuzima bakabugeza ku musozo wabwo. Iyi ngo ni imibare iteye impungenge. Jean Daniel hakurikijwe uko byifashe
cyaje ku gihugu cya kabiri ku isi mu kugira abaturage biyahura cyane. Icyo gihugu ni Guyana cyo muri Amerika y'Amajyepfo, aho barenga gato 40 ku baturage ibihumbi 100. Lesotho muri iyo mibare y'ubwiyahuzi ikaba ikubye Guyana inshuro zirenga ebyiri. Ufashe impuzandengo y'abiyahura ku isi, imibare ya Lesotho ngo ni inshuro hafi 10, kuko iyo mpuzandengo ari abiyahura 9 ku bantu ibihumbi 100 ku rwego rw'isi. Mu mwaka ushize 2023 ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Award bwerekanye ko Amajyepfo ya Afurika haza ku isonga mu kugira abantu benshi biyahura, aho ku isonga hari Lesotho, hagakurikiraho Eswatini, hagataho Zimbabwe, Afurika y'Epfo ndetse na Mozambique. Iyi nkuru Oxavera yanzura ivuga ko ku rwego rw'isi habarurwa umuntu umwe uba wiyahuye buri masegonda 40, naho buri masegonda 3 hakabaho gushaka kwiyahura. Ibi nibyo bituma buri mwaka habarurwa abantu miliyoni 1 biyahura bagapfa. Muri uyu mwaka ni ku nshuro ya 24 hari hijijwe uyu munsi mpuzamahanga wo gukumira kwiyambura ubuzima mu rwego rwo gukangurira abatuye isi kumenya agaciro k'ubuzima no kubwubaha, kubera ko burya ubuzima bugira buteje ondaniye. Ubuzima ni katihabwa kandi amagara araseseka ntayorwa. Nibyo, reka twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho kwibuka ibitero by'iterabwoba. Nibyo, reka twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho kwibuka ibitero by'iterabwoba byo ku ya 11 Nzeri byahurije hamwe abasanzwe ari abakeba muri politiki. Abo ni Perezida Joe Biden na Vice Perezida we Kamala Harris bo mu ruhande rw'abademokrate bahanganye na Donald Trump hamwe n'umwungiriza we J.D. Vance mu kwiyamamaza bahagarariye ishyaka ry'abarepublika. Madamu Harris na Trump bahuriye ku rwibutso rwa Ground Zero mu mujyi wa New York, ahari hubatse imiturirwa 2 y'impanga ya World Trade Center, hamwe muhibasiwe n'ibitero by'iterabwoba byo ku ya 11 Nzeri 2001 bigabwe n'ibyihebe byo mu mutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wayoborwaga na Osama bin Laden. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo New York Times, Washington Post, African News, Bloomberg, Huffington Post, Newsweek, Sky News, The Guardian, Wall Street Journal, CNN na ABC News byanditse ko Kamala Harris na Donald Trump bahahuriye kwa gatatu w'iki cyumweru nyuma y'uko mu ijoro ryabanje bari mu kiganiro mpaka cyabo cya mbere nk'abakandida bazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amatora ateganyijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Ubwo rero bibukaga imyaka 23 ishize ibyo bitero bigabwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo bakandida birengagije ibyo bari bavuyemo mu masaha make yarashize, maze bahana ikiganza mu rwego rwo kunamira inzirakarengane no kwifatanya n'imiryango yabuze ababo. Ibyo bitero byaguyemo abantu bangahe? Byaguyemo abantu bagera ku 3,000 barimo inzirakarengane 2,277 n'ibyihebe 19 byari byagabye ibyo bitero, naho abantu barenga 6,000 babikomerekeyemo. Mu gitondo cyo ku ya 11 Nzeri 2001 ibyihebe 19 byayobeje indege enye zitwara abagenzi, ebyiri zaganishijwe kuri ya minara y'impanga ya World Trade Center i Manhattan muri New York. Iya gatatu yajyanywe ku bugabo bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariho kuri Pentagon, hari icyicaro gikuru cya Minisiteri y'Ingabo z'icyo gihugu cy'igihangange ku isi. Indege ya kane yo yaganishijwe mu cyerekezo cy'umurwa mukuru Washington DC, nubwo hatigeze hamenyekana inzu ya leta yari itumbiriwe. Byarangiye iyo ndege isandariye mu gisambu cyangwa mu kigunda cyo muri Shanksville ho muri leta ya Pennsylvania. Ni nyuma y'uko abagenzi bari bayirimo bahagurutse bakarwanya ibyo byihebe bamaze kumenya ibyariho bibera ahandi. Mu kwihimura ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bukuriwe na Perezida George Walker Bush ntibwigeze bwifata amapfubyi cyangwa ngo burere amaboko. Bwahise butangiza intambara yo kurwanya iterabwoba mu isi, by'umwihariko mu burasirazuba bwo hagati, buhereye muri Afghanistan guhera mu kwezi kwa 10 muri 2001, kubera ko ubutegetsi bwariho bw'abatalibani bwari bushyigikiye kandi bucumbikiye umutwe wa Al-Qaeda n'umuyobozi wawo Ben Laden bwari bwanze kumvira ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kohererezwa uwo Ben Laden. Iyo ntambara yo kurwanya iterabwoba ku isi kandi yanageze muri Iraq mu kwezi kwa 3 2003. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko ubutegetsi bwa Saddam Hussein bwashyigikiraga iterabwoba ryambukiranya imipaka. Nk'urundi rwitwazo nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeyeho ikindi kirego cy'uko ubwo butegetsi bwa Saddam Hussein bwari bufite ibitwaro bya kirimbuzi. Nyuma y'imyaka hafi 10 ibitero by'iterabwoba byibasiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Osama bin Laden yaje kubonwa muri Pakistani, aza no kuhicirwa n'abasirikare kabuhariwe b'abanyamerika ku ya 2 Gicurasi 2011. Yaguye ahitwa Abbottabad, hakaba yari afite imyaka 54 y'amavuko. Ben Laden yari yaravukiye muri Arabia Saudite. Abasirikare b'abanyamerika bamaze imyaka 20 muri Afghanistan. Itahuka ryabo ryabaye umwanya mwiza ku batalibani wo gusubira ku
butegetsi ku itariki 15 Kanama 2021. Bin Laden we yasimbuwe n'umunyamisiri Ayman al-Zawahiri nawe washinjwaga kuba mu bateguye ibitero byo ku ya 11 Nzeri. Yaje kwicwa n'igitero cya drone ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kabul mu murwa mukuru wa Afghanistan hari tariki ya 31 mu kwezi kwa karindwi 2022. Naho kubirebana n'ikiganiro mpaka cya mbere kinashobora kuba aricyo cya nyuma hagati ya Madamu Harris na Bwana Trump bari bahuriyemo, ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bya US Today, Le Monde, Time Magazine, The Independent, L'Express, Les Echos, France 24 n'ibindi byanditse ko Kamala Harris yaganjije Trump bitandukanye nuko byagenze hagati ye na Joe Biden mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Icyo gihe Trump yandagaje Biden bituma avana make karenge habererekera Vice President we Kamala Harris ngo azahagararire abademokrate muri ayo matora. Hagati aho nyuma y'icyo kiganiro mpaka cyo kuwa kabiri w'iki cyumweru cyatambuka kuri televiziyo ABC yaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump yifatiye ku gahanga abanyamakuru David Muir na Lindsey Davis bari bakiyoboye abashinja kubogamira ku ruhande rwa mukeba we Kamala Harris. Trump yareruye avuga ko atishimiye uburyo abanyamakuru bombi bamukosoraga ku byo yavugaga byose, ariko ngo ntibabigire batyo no ko bari bagihanganiyemo. Nta kurya iminwa nk'uko asanzwe n'ubundi ari umutaripfana, Donald Trump yemeje ko ngo yasaga n'uhanganye n'abantu batatu we ari umwe. Ati ni ibintu byari byarapanzwe nk'uko n'ubundi nari narabiketse. Iyo urebye ukuntu bankosoraga mu byo mvuze byose kandi nyamara ntibakosora uwo twari duhanganye, ubona ko nahanganaga n'abantu batatu ndi umwe. Naho miseke ndarwana. Uretse Donald Trump wagaye uburyo abo banyamakuru bari bahengamiye ku ruhande rwa Kamala Harris n'abandi bo mu ishyaka ry'abarepublicain Trump abarizwamo, nabo barabineguye bagaye ubunyamwuga bw'abo banyamakuru bombi. Bavuze ko abo banyamakuru bashobora kuba bari baguzwe n'abademokrate. Nka Senateri Lindsey Graham w'umurepublicain yavuze ko iki ari cyo kiganiro mpaka ngo cyabaye kibi mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyahayiti bo bababajwe nuko Trump yavuze ko habimukira bava muri Haiti ngo aribo barya imbwa n'injangwe iyo bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ngo ayo matungo ari inshuti magara mbese zindahemuka ku banyamerika. Guverinoma ya Haiti yavuze ko ibyatangajwe na Trump byuzuye urwango n'ivangura ku banyamahanga cyane cyane abava mu gihugu cya Haiti. Iyo guverinoma yanikomye kandi umuherwe Elon Musk nyir'urubuga rwa X yahoze ari Twitter wahise ukwirakwiza ibyavuzwe na Trump, maze mu kanya nk'ako guhumbya biba bitangiye gufatwa nk'ukuri ku banyamerika, dore ko 2/3 by'ingo zaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batunze ayo matungo y'imbwa n'injangwe. Duhindura ingingo ya Xavera, Perezida Bassirou Diomaye Faye wa Senegal ejo bundi ku wa kane yasheshe inteko ishinga amategeko yari yiganjemo abatavuga rumwe nawe, maze amatora y'abadepite bashya ashyirwa mu kwezi kwa 11 uyu mwaka nk'uko byanditswe na Jeune Afrique, Africa News, Monde Afrique, CNN News, RFI na France 24. Iyo nteko isheshwe nyuma y'amezi 6 gusa Bassirou Diomaye Faye hatorewe gusimbura Macky Sall batavugaga rumwe. Abasesengura politiki yo muri Senegal bakavuga yuko iryo seswa ryatewe nuko uruhande rwa Perezida Diomaye Faye rwari rudafite ubwiganze mu nteko, kubera ko bari abadepite 23 gusa ku badepite bose hamwe 165. Abo ku ruhande rwo yasimbuye ari we Macky Sall nibo bari bafitemo ubwiganze, bityo ngo bakabangamira ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Ousmane Sonko ubarizwa mu ishyaka rimwe na Perezida Faye ari ryo PASTEF, les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Abo mu ishyaka rya l'Alliance pour la République ryo wahoze hari Perezida Macky Sall ntibatindiganije kugira icyo bavuga ku cyemezo cyo gusesa inteko ishinga amategeko jondanye. Bavuze iki? Bavuze ko ibyashingiweho ari urwitwazo rwa nyirarureshwa, kuko ikigamijwe kuri bo ngo basanga ari ugukingira ikibaba uwo bise umusirikare Sonko, Soldat Sonko uyobora guverinoma. Bagaragaje ko hari hashize iminsi 2 gusa abadepite bose uko bakabaye mbese ku bwumvikane busesuye batoye imishinga y'amategeko bashyikirijwe na Perezida wa Repubulika, uhindukira akabashinja kubangamira gahunda ze yasezeranije abanyasenegal. Reka ibyo tubireke dukomereze mu nkuru ya Africa News ivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye ko Afrika ibona imyanya 2 ihoraho mu kanama k'umuryango w'abimbye gashinzwe umutekano ku isi. Byatangajwe ejo bundi ku wa kane na Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni, Linda Thomas Greenfield, wavuze ko igihugu cye kizashyigikira ko mu kanama ka Loni hongerwamo ibyicaro 2 bihoraho bishya bigenewe ibihugu bya Afrika. Hari mu ijambo Ambasaderi Linda Thomas Greenfield yagejeje ku kanama kita ku bubanyi n'amahanga, aho yibukije ko biri mu rwego rwo gukurikiranira hafi byatangajwe mu myaka 2 ishize na Perezida Joe Biden wari wavuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye kongera umubare w'ibihugu bigize akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi
isi ubu kagizwe n'ibihugu 15 birimo 5 bifite icyicaro gihoraho hari byo bihe Jean Daniel, ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Uburusiya n'Ubushinwa, n'ibindi 10 bihora bisimburanwa nyuma ya buri myaka 2. Ubu Afurika ifite imyanya 3 idahoraho muri ako kanama k'umutekano muri Loni. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza ibyicaro bihoraho 2 byahabwa Afurika, Thomas Greenfield yaje nyuma kuvuga ko igihugu cye kidashyigikiye ko ibihugu bya Afurika byajya muri ibyo byicaro ngo bihabwa ububasha bwo gutambamira itorwa ry'imyanzuro muri Loni, ibizwi nka veto. Aha yasobanuye ko ubwo bubasha bwa veto bubangamira cyane imikorere y'akanama gashinzwe umutekano ku isi. Veto ikaba isanzwe ari umwihariko wa bya bihugu 5 bifite icyicaro gihoraho bikayiyambaza birengera inyungu zabyo cyangwa se inyungu z'amacuti yabyo. Ibyo nyine ibyo bihugu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Hatangwa ingero z'Uburusiya bukoresha veto iyo hagiye kugira igikorwa ku ntambara bwashoje muri Ukraine guhera mu kwezi kwa 2 2022. Hari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashisha veto mu gukingira ikibaba Israeli kubera intambara irwana n'abanyapalestine muri Gaza. Igana ku musozi y'inkuru kavuga yuko muri rusange ibihugu byose byemeye ko nyuma y'imyaka hafi 80 ishize hashinzwe umuryango w'abibumbye nyuma gato y'intambara ya 2 y'isi yose, akanama gashinzwe umutekano gakwiye kwagurwa kugira ngo kajyane n'isi yo mu kinyejana cya 21. Gusa ikibazo cy'akamenamutwe gisigaye ni icyo kumenya uko byakorwa. Gushaka kuvugurura akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kugira ngo kajyane n'isi hindagurika buri gihe Xavera byatangiye mu mwaka w'1979. Muri 2005 abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma basabye ko ako kanama kongerwamo ibindi bihugu kugira ngo abatuye isi barusheho kukibonamo. Muri 2022 ko byagenze bite? Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko byaba byiza abanyamuryango bahoraho n'abadahoraho bongerewe muri ako kanama, hagaherwa kubo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabiye kuva kera, ari bo Budage, Ubuyapani n'Ubuhinde, by'umwihariko ariko hakitabwa no ku bice bidahagarariwe ari byo Afurika, Amerika y'Amajyepfo na Karayibe. Hari kandi bimwe mu bihugu bisanga ko mbere yo kuganira ku mwanzuro urebana n'amavugurura ibihugu binyamuryango byose bya Loni yuko ari 193 bikeneye kubanza kwemeranya ku buryo ako kanama kavuguruye kazaba kameze. Xavera, dukomeza n'iki kiganiro duhindura n'ingingo. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko hari ibihugu 34 byamaze kugaragaza ko bishaka kwinjira mu ihuriro rya BRICS, ubu rigizwe n'ibihugu 9 guhera tariki ya 1 Mutarama muri uyu mwaka, mbese guhera ku bunani bwa 2024. Yego, yabitangaje ejo bundi kuwa 4 mu nama y'intumwa nkuru zo mu ihuriro rya BRICS zateraniye mu mujyi wa St. Petersburg mu Burusiya nk'uko byanditswe na African News na The Economic Times. Muri uyu mwaka 2024 rero Uburusiya nibwo bukuriye presidency ya BRICS isimburanwaho buri mwaka. Izo ntumwa za BRICS zakoze inama y'umutekano y'iminsi 2 aho zaganiriye ku mirongo migari igomba kugenga imiyoborere y'isi mu bihe biri imbere. Ubu BRICS igizwe n'ibihugu byubakiweho iryo zina, hari byo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa ndetse na Afurika y'Epfo, hakiyongeraho ibindi bishya bihe Jean Daniel. Haryo bya Iran, Misiri, Ethiopia na Leta ziyunze z'Abarabu. Iri huriro kandi rifite intego yo kubaka isi igendera ku matwara anyuranye, aho kumva ko hari igihugu kigomba kujya imbere ibindi bigakurikira buhumyi. Abashinze BRICS muri 2009 ntibahwemye gusaba ko isi iyoborwa mu buryo butagira uwo buryamira binyuze mu mavugurura y'ibigo n'imiryango mpuzamahanga nka Loni, ikigega mpuzamahanga na banki y'isi, ntibikomeze kuba nk'uturima twabamwe. Guverinoma ya Venezuela ubwo twahinduye ingingo yahakanye ko indege yari ipakiye toni hafi 3 za kokayine ikaza gufatirwa muri Guinea Bissau mu mpera z'icyumweru gishize itari ivuye aho muri Venezuela nk'uko byatangajwe na polisi ya Guinea Bissau. Nk'uko byanditswe na Premium Times, Sahara Reporters na Africa News, kuwa 3 w'iki cyumweru Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Venezuela Diosdado Cabello yabihakanye yivuye inyuma agira ati shwida iyo ndege ntigeze ikandagira ku butaka bwa Venezuela rwose. Kuwa 6 ushize nibwo polisi yo muri Guinea Bissau yatangaje ko ikiyobyabwenge cya kokayine kingana na toni 2 n'ibiro 600 cyafashwe bigizwemo uruhare n'inzego zitandukanye zirimo iz'Abanyamerika n'Abanyaburayi. Yongeyeho ko hanatawe muri yombi n'abantu 5 bari bayirimo. Abo ni Abanyamexique 2, Umunyakolombia, Umunyaekwateri n'Umunyabrazil. Abo nibo bacakiwe harimo umupilote wari uyitwaye. Reka dusoreze mu nkuru zidasanzwe duhereye kuri iyi nkuru y'ibiro ntaramakuru by'Abashinwa Chine Nouvelle ivuga yuko guverinoma y'Ubushinwa
yongereye imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru nubwo icyo gihugu cyugarijwe n'ikibazo cy'abaturage benshi basheshe akanguhe aho abakiri bato yari mbarwa. Byatangiye kuba kimomo guhera ejo kuwa gatanu Xavera, aho itegeko rishya rivuga ko ku bagabo kujya mu zabukuru byavuye ku myaka 60 y'amavuko byari bisanzweho bishyirwa ku myaka 63 y'amavuko. Ku bagore kujya mu zabukuru byavuye ku myaka ingahe bishyirwa kuri ingahe? Byavuye ku myaka 50 bishyirwa kuri 55 cyangwa se nanone biva ku myaka 55 bishyirwa ku myaka 58 y'amavuko bitewe n'ubwoko bw'akazi uwo mugore akora. Izi mpinduka ngo zizamara imyaka 15 uhereye mu mwaka utaha 2025. Ubushinwa ni igihugu cya kabiri ku isi mu guturwa cyane, aho ubu ngubu abaturage babwo babarirwa muri miliyari 1 na miliyoni 420 inyuma y'Ubuhinde bwa mbere cyangwa se bwigaranzuye Ubushinwa kuko nibwo bwahoze ku mwanya wa mbere. Ubuhinde bwo butuwe n'abaturage miliyari 1 na miliyoni 450. Inkuru yindi idasanzwe Xavera tuyikomereza mu Bwongereza ahavuga ubukwe n'agatanya utigeze wumva mu matwi yawe. Ni ibintu utigeze wumva namba rwose. Umwongerezakazi wari umaze umwaka akoze ubukwe bwe nawe ubwe yaje gutangaza ko arambiwe urwo rushako rudasanzwe, asaba gatanya cyangwa se ibyitwa divorce mu ndimi z'amahanga. Iyi nkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo New York Post, Miami Herald, News 18 n'ibindi, aho byanditse ko umugore wakoze ubwo bukwe budasanzwe butanabaho rwose yitwa Suellen Kelly, akaba afite imyaka 36 y'amavuko. Ubukwe bwe nawe ubwe bwabereye mu murwa mukuru w'Ubwongereza Londres umwaka ushize. Ni inkuru yatangaje abatari bakeya ndetse barayihererekanya biratinda ku mbuga nkoranyambaga, aho uyu mugore yakubisemo agatimba akajya gusezerana nawe ubwe bwite. Tubishyize mu mvugo wabasha kumva neza, ubwo yarishatse cyangwa se yarirongoye, kuko babyise mu ndimi z'iwabo mbese mu cyongereza kivugwa mu Bwongereza ngo she married herself. Mu Gifaransa babyita ngo elle s'est mariée avec elle-même. Yasezeranye nawe ubwe. Mu kiganiro waherutse kugirana n'itangazamakuru ry'iwawo mu Bwongereza, uyu mugore Suellen yavuze yuko kwibana ari umugore n'umugabo we ubwe ngo bimurambiye, ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo gusesa iryo sezerano yagiranye nawe ubwe, mbese agakora icyitwa divorce. Ngayo nguko ubukwe bw'uyu mugore ntibusanzwe, ni kimwe n'ubu bundi bw'umugabo n'umugore bwabaye kuwa gatanu tariki 13 bubera mu irimbi, kandi aha naho ni mu Bwongereza. Ni inkuru tubasubira muri BBC News ivuga yuko uwo musore n'inkumi bashyingiriwe mu irimbi ku itariki bamwe bemera ko ari y'umwaka kurusha ayandi matariki y'umwaka, bo bahamije ko uwo munsi wari nta makemwa, ariko iyi nkuru ikaba yarakozwe bitewe n'uko n'ejo kuwa gatanu yari uwa gatanu w'itariki 13. Ibizwi nka 13 vendredi, mbese 13 yahuye no kuwa gatanu bikitwa nyine gutyo 13 vendredi. Umunsi abantu benshi bafata ko ari umunsi mubi cyane. Umugore yitwa Hannah, akaba yarasezeranye n'umukunzi we Matthew Parfitt, bombi nabo mu majyepfo ya Wales cyangwa Pays de Galles, bakaba barambikanye impeta ariko kuwa gatanu tariki 13 mu kwezi kwa 10 umwaka ushize wa 2023 mu cyumba cyahoze gikoreshwa mu kururutsa amasanduku arimo imirambo, ibizwi nka serikeye z'abapfuye mbere yuko bayihindura ivu iyo mirambo. Hannah yari yambaye ikanzu y'umukara, Matthew yambaye isuti y'umukara na karavati itukura, bakavuga ko bagize ugushyingirwa kwa kataraboneka. Hannah w'imyaka 27 ati twifuzaga gushyingirwa ku munsi wa Halloween, ariko buri mwaka kuri Halloween hagwa imvura ikabije. Iyi Halloween uyu mugore yavugaga ni umunsi mukuru imiryango myinshi y'abazungu yizihizaho abazimu babo. Abajijwe impamvu bahisemo gukorera ubukwe mu irimbi, Madamu Hannah yagize ati kijondanye. Yagize ati igihe cyose narayakunze amarimbi, nyabona nk'ahantu h'amahoro. Naho kuguhitamo itariki ifatwa nk'iy'umwaka kurusha izindi mu mwaka, itariki 13 ihurirana no kuwa gatanu, umugabo we Matthew yagize ati nta mwaka turagira kugeza ubu. Ntawe, twimereye neza rwose. Aha, umunyarwanda ati nakataraza iyi si izakazana. Ni mu gihe umuhanzi Rugamba Sipiriyani we yagize ati isi irarwaye cyo ni mutabare. Isi irarwaye we cyo ni mutabare we. Twe naha duhiniye kandi turabashimiye cyane, naho ubutaha. Mwari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya hamwe na Nyirarukundo Xavera. Ciao ciao.